Hello and welcome to Impact News. I am on record ni. On record ta akhoi na tongan ba Manipur gi idea of Manipur haigadra masi kannana ba hotna bada thaudang lauri ba mayam hanjiki 3rd May 2023 dagi Manipur da thoi ba issue si proper perspective ta thamna ba hotna ba mayam ama miyam da makoina khaliba wakhan makoina tawriba thabak purga lakchabani on record ta adu de natna atopa political ramification leiba atopa issue amzu on record ta adu makoi nainara lai ngasi khoina pujara isi retired group captain Indian Air Force Colonel gi rank ni aga BN Sharma ni aga welcome to the show. Thanks for joining us. Thank you Impact TV. Aga BN Sharma si ai hajik tu maina group captain ni Indian Air Force da voluntary retirement lo bani ado masi akhoina pujare maram se YouTube ta influencer amoina Manipur gi ideas ji kanna bohna bada chathari disinformation mayam se lone wolf lanai hai tare akhogi backing pidana mayam na paisa pidana akhogi campaign ma chathaba nataba simply fighting akhogi disinformation haigadra akhogi aiga gi adum screenshot na adum yengbi yani mayam akhogi aiga na lokthariba aiga na paikhatliba information ji akhoi Manipur da laiba mi khak nataba mapan da laiba kangbuna Manipur da thoiba potchibu karino ne na hangkanda akhogi yamna confusing oiba Google tawbada phangba matamda aikoigi disinformation mayam jina mang thara thorakpa age asida aigana YouTube ki khuthangda English ta okay maitei ron da khoi yam ngangna re manung hunna leire discussion hour le mayam leire mayam ngangna re ko maitei akhoi maitei lon da di but mapan gi audience mayam je kamai yohon ga da ge habgi wakhalon ga loina na mana hojik semi ji almost akhoi humfu humdoi sure hai tare video je mayam adum chala yeng bi ani ega gi YouTube channel da tongan ba issues mayam ama say for example ngarang nahan da khoi gi ba gi latest video da hai tare Manipur government la thokhi ba unrecognized khun singda sarkar gi kana ba piroi ka hai kan ji da masida laiba pushback hai gadra ahui government ji chaiba khot pa mayam ji hoji ama mamang na Twitter haramba hojina action haiba sida wai chai rabani adu da natana tongan bai khoi army chief na handak general Dubedina pi giba interview gi matang aduga retired ex DG Assam Rifle PK Nair na pi giba ahoi gi interview BSF ki ADG PK Misana pi giba interview adagi drone suspension operation mayam ji Indian Air Force ki group captain ama oina mindset ama akoi keno haitare from the point of armed forces haigadra akoi security forces haigadra adugi part and parcel ama oina ma ki understanding mayam je akoi prajada social media ki khutanga thamlak pani maje aiga ji mathanda nate akoi tongan ba even ai sama ki su haitare akoi as akoi impact editor webna tongan bamni but personal level da the idea of Manipur kanna hona da khoi su ex Twitter gana lai sida theng na khoi dum social media sida narrative mayam aran ba se mase khoi lokthok na ba thingna na ba lan na chakidana khoi honarga lakpa adum ba mayam ma lai hai tare unrecognized khoi gi warrior hai tare ko amrom da khoi gi social media warrior hai gara natraga digital warrior hai gadra adum yang marakta aiga zo amani thank you for joining us on the record aiga sai habi ai na haji gi on the record se aiga gumba singba laiba khoi gi disinformation trend sida karai degi no aiga hoina
si tauge kana thori wakhron la ise ahan mukta Impact TV yang biriba mayam punum pukhurumjari amasung thank you very much Impact TV for giving this opportunity and platform to speak to your viewers taseng na haragadi amasigi irang ase tang ahum adai degi hogre har tang ahum de ai dikesu khangdre 23 last year I was preparing for going to United States of America for further studies and to earn better salary in fact adu imam da prepare tawlering ai sida aina sum khanjabada tang ahum da horani community ni class ni numi tarani mangai re fargadra an khalle then 15 May or so kasumta kajo changes no changes and in fact then a lot of social media sida moi cookie narrative ama mai take against the amla aba si ham da effect akoi ju thasar me kamai to izaru ne mai tai ma saga into isibu ga na masibu mathong cha gi da ga na adagi moina sum sum hanjalak pa mai tai gi sai tagi di kenta kai tar makoina khudong cha ba kemta phang da ba ha ga dra karimta response tok to da effect chingna re adagi ai wari khara khara sa ba hor akoi Manipur da le ba khangna cha na ba Delhi da le ba ko sibu kamai to ino na de moi di am khangam me ai di sum I America chato gi preparation tawla iraga de golf khar sana jarga am no retire or bi am peaceful life am da lei jaram bane ba ade koi Delhi de leiba koi gi senior ai tara group captain masu retire ne NR Singh na I mean masu so tho dam lo ai tara ai na tai tai mete me sam theng ma di am so actively am participate tawla me koi gi sigi media information disinformation hai ga sida moina kamai tawduna koi gi khongjang asida koi maitai machana kamai tawdage se koi protect taw sai se e magi through the gi Manipur gi leiriba CSO da Delhi gi CSO sai ga group hai ga puru mayam si magi through the gi yauja bangam me adu se again problem koi maitai gi tonga tonga mayam do more than about 15 groups were there 15 groups to em ta punjan na bahona se na isu mo da magi through to ma so he was also finding difficulties to come together somehow group amal yauraga aisi moina advisor oi bire oina hai thambire duga spokesperson oi so ha thambire adagi makoi narrative si hana su dum leirame aina khangdabai wane aina sigi mogi Delhi da leiba groups de yaurapada almost June trang amuk sureba 15 June gumba tang mari June tang mari da moina to protest sin mane adu chati chale adu individual da chalaga adagi moi Delhi police na tanto thunu le sengde lo sna adu suma pung babu oi gidreba adui matungda koi group captain NR Singh yamna so tho dang lo ne ai maming panjaninge yam bu syam thagat chari program si biramadi tamo thank you very much for bringing to the Meitei community in Delhi and under your guidance and under your leadership I am able to join this force fighting against the say illegal or narco terrorism masi haizening adu man pusan biraktuna ai syam active ni yaujara angam sen ni khangde pangan ni khangde advice ni khangde tawdana te mete me jam am siga punna changa koi rally bu sin bio matang matang na cookie na moina cookie community na Delhi da torga protest sorokpa adugi against torokpa dei wangang na platform phangna basilakpa adigi July gi tang Trump aina khwai digi thawai nungai gi se July I think it's July last is July 19 parliament with the Prime Minister Narendra Modi na ngangi bdo madada thawai am tin chokre adugi matungda koi maitai macha me am su Delhi am sung mapalam da atopa yam nan da mi jeng di yengakpa adugi matang sida ai se ai pesa tanjar nuai lei ha me am ai thado ge khallaga somna kan ai su ai angama mateng pangjage na si khongjang hi chang aduga akoina na koi honorable Prime Minister sina wangang hi matungda koi si yamna tandom yam yeng basda akoi me am siti le me am loi pulo punjale dadi koina media leijaba krai krai chala hai sigena youtubers sum kobune adigi moi manak tabu chatpane adigi India today moi cookie gi keno ma tawe adugi na chance lawraga jantar mantar da moi gi India today na moi gi paumina laga interview lawe akoi desu sem moi da pungkha ma pigir hai adu akoi desu pungkha pine na moi na mafam ma da haire Delhi gi keno da JNU da JNU tanra ngai re akoi me am koi hana like minded karmai wangang kitang Hindi English da fluent oiba mong tan ngang sin hainaraga the major angamba na retired army officer ni masu yawe koi si sai gari putok tana ngang Delhi da tami me am to chale jeni da chen chala ngale pu kham lerga ade amma to podam tor ne hare ko chen chen du mai torga de la somehow pumanga da ba tare ta tor koi si koi voice lang phang na ba na koi achum se ngang na ba na adu yang wana moi wari sana ba da off camera wari sana ba da moi sudum phajana ngange aduga moi je 30 minutes pi koi 30 minute pi ni gana
अखोई दो 10 minutes 10 पी गिद्रे वादो अदुगा मतमदुदा मोइना संदोइबसी नेशनल मीडिया ने इंडिया टुडे मोइना मतमदुदा 30 minutes तो अखोई पीबिद्रे 10 minutes खतन पीबिरे फरे अदुगसु ऑफ कैमरा ngangnabada अखोई फी यावदना चल केम वीडियो लाकदु मदुई मखा ताबन गैंग रेप ने हारिनेबा अदु नत्ते ना दवायारा से कोई मैतैगी मिसंग संगबा प्रिंट मीडिया नत्तेबा अदु मोइना मदु फोन गरबने से सी गैंग रेप नत्ते मोइ एफआईआर तो मोइ मसामा इंटरव्यू लोन अदु अइना हाय एनकरदुरा अदु मा होई खागी खोलार पावदना थायक अदु मा यावसनगिबा याम नुवाइतबा हाइतारे असाइदगिरा अजाना अगाना disinformation ना हाइबा वाही अमखक सिनरगा disinformation campaign अमा चथरेना रियलाइज तोबसे होय अदुदगी ऐसे खरा खरा हौरे अदुबु आइना पुलप था कनोदि disinformation नि लेरे खंग नैरेटिव सी मोइना याम थिना information warfare हाइतारे कोइगी military loan हारगदि information warfare तौरे से खंगेबा अदगी मोइ आइंगोंदा कोई कॉपी में यौजरे इजराइल थागिबा मेमो अदगी यूएन दा थागिबा मेमो कोई ओजा सर अंगमबगी थ्रू दगी एंगोंदा लागा रिप्लाई एमपीसी गान आई सो होनादना अरैबा आर्टिकल में am पादना खंगैना दना कोई रिप्लाई में तोर कोई में शेयर तौनदना तवे मैम से एप्रिशिएट तवे अदु आइने पीगिबा रिप्लाई दो अदुगो इंडिया गवर्नमेंट सु यौनबा कोइन थाजगी करी एक्शन लवनो दि खंगद्रे को कोई डायरेक्टर ने अदुदगी दी इन्फॉर्मेशन वारफेयर मोइना नैरेटिव याम हैंगरे से खंगे कोई मिटी मिचा में अइना फॉर्म तौ नते हाना फॉर्म तौ मोइना आइसु इंक्लूड तौ बिरे अइना होना जिरेबदुना अदगी कोई नुंदांग लेपना ट्विटर दा अदगी मेनली ट्विटर हाइतारे सोशल मीडिया से द डिसइन्फॉर्मेशन से काउंटर तौ होरेबा अदुरस कोई मिटी याम सोले मतमदा मोइना suppose 1 lakh कनो तौ मतमदा पोस्ट तौ मतमदा कोई जस्ट 10,000 मौ योंगम देबा अदु आफ्टर 6 months or so कोई 30-40,000 गा योबंगम कोई मणिपुर दसु लेबा टीम अदगी दिल्ली लेबा टीम एम कोऑर्डिनेट तौरगा मोय अंगांग में थोलगा आइसु ट्विटर गासे सम हैरम पोते को मोय तमबिरी ने मोय अंगांग में दना तमोसी तौदना अदु माइ तौरगा आइसु हुजिक पुदि फन्याम हैरे अदगी आइना तसेंगना इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर अखोगी मैतेगी अगेंस्ट थोलेना खालिसी स्पेयर कोर है मैंने 3 कोर दिमापुर लेसे मैंने वीडियो में तो है demystifying the myths of peaceful blockade by Manipuri women सी वीडियो से था हम नोआई थे मैं हम नबुदी खलम दबी आई को अदो मोइन ते हायर सी जनरल ने इंडियन पब्लिक ते मोइन हंदोई सी मणिपुर इरांग तो इरांग सिदा अखोइना फाब सटके इरांग थिंग सटपदा असमय मणिपुर की नुपी मैम थोलागा अखोई की लंबी थिंग चंगंदे लेबा को खाय अदगी वीडियो सिदा उली से मोइना कोई गाड़ी मचा मचा के आद नुपी मैम दो होल दो सिदा राइटर से हेल्प तोरनी सिदा कुलाई पुई मोइ पूरा चक्रेगा त माइन तोरगा मोम द तोरेबा अदगी इंडियन आर्मी रेगुलर आर्मी ने 3 कोर आइसे मोइन अदुगुम वीडियो तोरगा ट्विटर थागलकबदा इजे आइसे सी इट्स एक्चुअली इन्फॉर्मेशन वारफेयर ने ज्ञान ताजेबा दे आइसु खंगना चाना में कोई मसन वारी सानबा होरा अदुगा कोई सी काउंटर तौसेना अदु एरसो कोई ज्ञान दी ता दा कोई हारग इतौ तौ अदुना अदुई मतुंग दे आइना पर्सनली ओइना इमानबा मयांग मचा हाई तारे को ऑफिसर रिटायर ऑफिसर प्रेजेंट ऑफिसर मोइसी पर्सनली एंगेज तौरगा इवन लास्ट ईयर एयर फोर्स डे सेलिब्रेशन 8 अक्टूबर तौ नोमनी तांग माप निपा दा कोई वेटरन में हमसे कोवे बात आइना कोई चीफ तो वारी साना जो एयर चीफ अदाई मतमदा वीआर चौधरी नो जुपुदी होंगरे मंगोंदा दगी आइना वारी साना होनरगा कोई क्लैरिफाई तौन होन जे कोई मैतै gi ओइबा कोई gi ट्रुथ हाई तारे नैरेटिव से सी थमना सुम अंगांग में हमसु तौसेना दगी अदुगी मत इजी आइला एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया अदुगी लेटर दुना कमाइन तौगे ओजा हसु उबिरमनि को एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया सिदा कैनोनिस दी 3 कोर की इन्फॉर्मेशन वारफेयर विंग ने थी रिबा मणिपुर द फोंगिबा मीडिया में प्रिंट मीडिया सु मुजे मोसी am bias होना मणिपुर वर्निकुलर में हमसे अदुना इन्वेस्टिगेशन तौबियोना अदुगी कॉपी सोशल मीडिया थोंग रेको अदगी आई खाले मासी दी देयर इज समथिंग प्लान अंगांग में हम दिल्ली दलेबा अखोई होय आई मखाता में अंगांग हाइता मोई सुदम हाय बस मसी मनुंग द कैनोम दि लेबा माली सी तौरिसेना अदगी आई ज्ञान फसन तारे ईजीआई द थी विदुगी हाना डिमिस्फाइंग द मिथ ऑफ पीसफुल ब्लॉकेट ऑफ माइटी वुमेन मणिपुर वुमेन अदगी ईजीआई द ईबा अदगी दि मसी नैरेटिव से मोंग मने खले अदुई मतुंग दगी आई से मयाम द वारी सान मचा मचा मयांगी आई ग्रुप मयाम लेजेबा कोई रिटायर एफोस दे मोय पॉलिटिक्स से यावबो रे टू साइड पॉलिसी गाना कोई रिटायर्ड कोई के थबक तौनो यामना मा सही तरह मुदे होनरेबा मा फंगर फास्टिंग तौना मोई सभा मचा मचा सतना इन कोई मणिपुर प्रॉब्लम से तुम प्रोजेक्ट तौजेबा अदो अफम फंगम फम दगी अतै में आमसु लेगरा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ initially ꯑꯩꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ information campaign ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ disinformation 하이니ꯃꯈꯣꯏꯅ information 하이니 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ information ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ information campaign ꯑꯩꯈꯣꯏ disinformation ꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅꯤ 하이니 ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ disinformation 하이니ꯀꯣ ꯑꯗꯣ information ꯒꯤ war campaign ꯅꯤ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯀꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗꯤ ꯍꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯒꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯩꯗ ꯑꯩꯒꯥꯒꯤ ex colleague ꯀꯣ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ non Manipuri ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ wave of ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯥꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ feedback ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ in particular ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ negative ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ impact overall ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯀꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯩ ꯖꯕꯜꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯖꯩ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯆꯪꯒ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯁꯃꯦꯠ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯟꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯍꯦꯖꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝꯏꯟꯀꯔꯦꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯠ ꯁꯔꯇꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅ ꯄꯣꯟꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯁꯨꯔꯣ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯣꯏ ꯁꯨꯔꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯄꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯟꯒꯦꯖꯤꯡ WhatsApp ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯡꯈꯪ ꯈꯪꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯁꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ intro haire swaida koi Manipuri speakers haigadra koi mayam gi local consumption gi wenadi tongan koi platforms in the paul doing later ado the need to reach out to non Meitei speaker Meitei lon speaker haigadra masi porse agagi mind da khara lumna weighing to male agagi YouTube ki porse hoi yam sume akoi Meitei da Manipur da haragadi mayam lerena ngon disun khangma ngak neba aduga mayang YouTubers ma moina Manipur gi maramda ngang ku matamda hek yaudaba akoi gi fever da ngang su hek yaudaba kachin ko yaudaba mi yawa aduna ai men MC akoi mayang non Manipuri speaking mayam sta khangan ba koi gi problem si adu khangal laga akoi gi aseng ba akoi gi narrative se sida moina support tor gadi akoi gi problem solve to bangam ne na ina khanjeba moina ngasi akoi gi damakta lepi drisi akoi gi problem si kari no khangda bane ba aduga main media da akoi gi print oro adagi visual oro sida narrative sidi makoina akoi aseng busu jubauda khar bu thokla do si yamna thoktiba moina yamna han girabadina akoina ngamro se khangeba dun ai khangna chana leijaba adigi atopa mayam sando akoi gi narrative aseng ba akoina suffering tori bangasi akoi si minority ni samna laktrang adin tratet ketane Meitei lerse whereas Kuki community is the if we see notice as a whole they are the majority aduga makoina sargil ba narratives Kuki chin group se akoina Google to yenga tumda almost 50 lakhs. No, as against akoi 15 lakhs. Aduga akoi minority majority ki narrative ta di Meitei se du majority oidon utpa. Adune moina to ise aduna hana akoi gi media tan left leaning media haigadra minority leaning media haigadra moi definition of minority se moi gi moina Christian oba Muslim oba ad Sikh kumba se moi yahon Sikh Buddhist si mangai reba ataseng na koi Meitei oireba minority Meitei hairaga su moi Hindu se yaning de sana me is di
Hindu ni habi diya roidana hoi moina sanatan gi part amine en uraga so si akoi minority ubidaba sigum mayam sina akoi na counter tawraga akoi gi mayam sida Bharat lai mayam sina voice ma laura agadi akoi gi problem si solve tawdra na khanjabne taseng nairaga di mamangi chahi da election akoi gi May 23rd mamangi chahi May da hore ko irang sa akoi gi aduga election sina handaki sahi aduna aina khanjabana mayam si michang khomaga moina voice si Tangal agadi akoi Narendra Modi ga Amit Shah ga ni aga phagadra na khan mena ba si aduna voice akoi di mayang samyam yolaga adugi pressure pina ba khan mena do adugi duma akoi meite micha akoi Delhi dale mayam kitang mod manada badagi aduma oitok pudingam gidra adu akoi kangbu manada ba akoi acho issue ni ne ahoy akoi sisu haijera ko kai be wab dinate taseng naraga da kuki nadi somna kanda Hindu Maite na sagat kara Hindu versus Christian na aduna tensu lau thokre aduga akoi na khanjari sina akoi benoi na Delhi da leriba akoi kharana khali sina akoi gi BJP hai si mainly Hindu voter ne ba Hindu voter si akoi Hindu samna akhil bharat Hindu mahasabha na malai moi leader si akoi unare khara tawraga akoi gi moi suloi khang akoi wari se adu moi na support tawraga di akoi Manipur da na taba Manipur budem support tawraga ma pa da moi na support tawraga akoi Lak taramuk mitil laga Delhi da noi si tawri si kai gina akoi gi sanatan gi part ni saname ai so adagi atai le Hindu jing je moi da ot living kari gi human right violation si moi na human right violation ne tawro se koi di human right violation akoi kangpu pudin chat ya da ai se koi wrongful confinement ne ba akoi human right violation ne ba adagi akoi di moi extortion me am tawri ba basic human right violation ne adagi akoi sursa mai lan thok loin level tawri ba si ethnic cleansing ai se moi de ne akoi human right si moi ne human right om tawraga moi na torok da moi lak taram na torok da moi election mai awdini na moi koi Hindu Bharat lai ri ate Hindu me amsina kari khan gi de na khanla koi gi favor da lak re na khanjaba ne ba ado koi ada lai ri khara mon manada na koi sidi Hindu ol hai rakani sana mai da adum bala khara lai na da na koi ji moche ai hai bu da ne kai chu yam thana mi ek to on we aponte force to we aponte adum so te na sana mai hai besi every Hindu homes da Labour port ne co-exist over port ni hai tara mutually exclusive oidaba agana sigi kano se horko matam da pushback hai gadra khade soin la amgane khale aga trolling to ni khangde pushback to ni khangde take down to na ba hona ba adugi experience leibra kamai da lai am lai aji kano da first pushback negative na to hojiki discussion duma koine yani khan bida adon that is the biggest pushback adagi national media yauna hogi wrong narrative sat kibida aduma lere adagi ani subada koi gi Bharat ki Hindu mayam tawraga koi lawan je ni anje da koi Modi ga saga se adum that's a big job personal atai ma budilai ko Facebook ta WhatsApp ta call torokpa keno torokpa mayam le adu di yam boina khandre kai no da koi na defense ta ler panina aduga biggest big job is a society amoina koi na pulap sat pangam da ja kitang di keno tawri ai ta thamoi so e adu erga so koi hujik yam ne na punchal le han ga yeng no ragadi koi mainly koi objective ama leiraga koi mayam se amandi manare adu handaki rang sin khangda mayam su khange ai taseng na raga da chatbala mayam su chatle ta do mi mayam su tare dei kuki ga se taseng na khangam de ba la ye de khang ne guite paite ga ya da us kem ta khangde sigi anova history ma khangaga makhoi gi se ta hera thijalaga tung da kari akai ba lak da ge akoi na kari to ya ga da ge ha ba sima sigi knowledge ma le hora okay so tung da kari kai ba lak da ge hai ba gi port si masigi da break lo ding mo da last question hai tare ko adu break mo se break lo ding mang ga hang ga ahoi whole port si the idea of Manipur aga na most probably hui tawri me am se idea of Manipur si protect tawning ba ka haning da ba intact la haning ba Manipur gi territory kai da ba si me am di or mani ko aga na sigi social media YouTube aga dra anywhere Twitter aga da sida is a lone warrior in a changalak pada karigumba sigi India kari the idea of Manipur zina so in a drive to manen khale aiga gi mota aiga na pami ba the idea of Manipur se kari no ayam sum tasengna aina sigi lan haitare ko social media lan so changjal ai ba de angam bo ting pai se koi gi idea of Manipur se kai da koi gi integrity of the Manipur ko plus as a
whole Manipur se khoi ji progress oina chakot pa community mayam si nungsina leraga some sort of Singapore model tawraga hoi Singapore ji oi bi ara khoi di si connect tawdabani na adagi landlock happen oi gemina hojik lai film sina adu eraga so khoi gi lai land route laga di almost Singapore ta doini hoi adu ekis policy khoi gi land port ama more da phajana gyan dana function dawtar ga di potentially labor Singapore na we ahead we rasu potentially lay na lo ya hoi ya ga doini khoi ban sigi khoi irang si leitana ko khoi gi situation podcast se access tongam tar ga di khoi problem economic gateway mo ga dori ne ba khoi yamna phajaba geographical location sin mai thaki wari na te mai thaki wari Manipur tariba community khuding makine even mayang masa Manipur da settle tawduna koi lera moi maksu yauri bane ba sida khoi economy gi achawa advantage ama oi gane na ina khanja bane ba even some of the advertisement oja su biram ni ko bas ta khoi sida gi Thailand box at pagi campaign ama tawbuga do yam phajaba keno hai tare khoi adu lak ma tamda khoi logistic hub oi doram ni India is intricate ni dana adigi logistic hub oi rani khoi gi local market me boom tawrani economy adigi khoi gi hojiki politician kangu sibudi yamna monobi khangre moi कमाई तौदना कोई एक्सपोर्ट तौरगा पैसा तान बयाबा सिमदी मोय यावु मानदे मोय प्लानिंग सिदा तसेंगना फ्यूचर जनरेशन को लाकदोरिबम सुंग अकोई गुंबे जनरेशन जिना कनो सरकार दगा हाइपेट का इन्फ्लुएंस तंग मगदी नत्रगा पायरक याबै चांस लेरगदी अकोई की मणिपुर सिदा लरबा अकोई की क्लाइमेटिंग कंडीशन सी orchid kata yomas Arunachal hairiba famsi orchid chi hana me mairan thoktrine da via Thailand kano da Australia da orchid thaya ba it's a multi billions of business and akoi gi Manipur su kaino conducive oirine ba adu orchid tharaga orchid export to bi chahau akoi gi chahau si akoi sida phang chahau chatai even Bihar da chahau thare adu akoi si mau mar pon diba Bihari chahau export to reba akoi gi geotech tormane ne khali chahau se tawor to dor khang da tawdru su tawna ba myam sinbi bai geotech तोरा चाहौ से था दोपदा कोई आम द चाहौ आइसे चाइना ददी ख्वाइदगी फोरबिडन राइस का न कॉमन पीपल चाबे यादबा सी थाबे अदगी सिन अखोई इकोनॉमी से यामना प्रोग्रेस तो याबने प्लस कोई नेचुरल ब्यूटी सिदा कोई टूरिज्म कोई गोल्फ कोर्स हम साबरे एरोप्लेन सा जापानीज कोरिया मोइ लम लेजिदम याम से टूरिज्म दे लुपा करोड़ चामे हेन का दुम लाख दबनेबा सुमाइ तौदना कोई सेल्फ सस्टेनेबल कोई मॉडल म ओइबे याबने अदो इरांग सिना plus geographical location hujikti pura block to be mo ngam ure aduna irang si pharaga akoi gi idea Manipur se masi mayam kitang gyan taraga di masi akoi na kaidana akoi mayam na khaliba idea Manipur se akoi gi integrity kaidaba aduga akoi gi international akoi EAC ki policy matung ina lambi se yamna chakot pa yaba akoi gi location wise amasung akoi gi proof amane haina thamjaninge tawdabu masi to ga ta di peaceful state o be adra peaceful o ga ta di khulai paiba koki unauthorized arms groups ya masih di loisin da ya de so first step the disarming exactly